Hendak menggangan nangka bercampur kundul dibuati santan, akan juga sambal acan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatemu pulang lan ulun mata tinggiran. Ini sudah siap, ada sebiji nangka, sebiji kundul. Langsung aja ulun bawa naik ke rumah. Sebelum itu juga tadi ulun sudah menukar iwak bawal seikung, harganya 8.000. Langsung aja di sini hendak ulun kupas. Nah, ulun nih hendak menggangan nangka lawan kundul. Jadi di sini ulun dahulu ulun siangi iwaknya dahulu. Iwaknya pakai papandar ulun sisa baulah jembatan. Nah, beberapa hari yang lalu itu jembatan parak rumah ulun tuh dibaiki dan potongan kayunya ditinggal oleh si tukang. Jadi bapak dahai minta untukin seputing, dia ulun minta ada banyak-banyak. Untung pas yang iwak ulun bacam pakai uyah lawan asam. Lalu ulun dia makan di wadah tuh. Nah, beberapa menit hanya ulun nih hendak membelah kundul. Nah, di wadah buhan pian nipang menyambat buah apa amun di negara bestia nginingannya buah butun ujar. Tanpa berlama-lama kundul yang sudah ulun tatak belah dua ulun tataki pulang menjadi bagian halus-halus supaya nyaman digangan. Sebelum itu biji dan kulit luarnya nih hendak ulun buangi, jadi nang kita pakai itu daging kundulnya aja. Kundulnya nih tetangga ulun nang beputik hendak umpat nuke sekalinya dibagi sidin ya. Jadi langsung aja ulun eksekusi buahnya ini hendak ditatak halus-halus nyaman kayaknya pas digangan. Iya kalau besti nah ulun nih mana takinya tunggal dikitan besti hingga ulun tatak halus-halus nang kayaknya nih jadinya aman pas digangan. Apalagi digangannya tak buat bawang putih lawan saham. Imbah baku pas kundul di sini ulun hendak mengupas pulang nangka anomnya nang halus nang ini. Nangkanya nih besti ya putihkan lagi ku di pahumaan banyak banget semalam tuh memutik. Nah, ada juga menawari orang nang berjual sayur nang di Subarang Pirito. Di sidin manukari banyak banget nangkanya. Ulun nih meninggalin nangka nang halus sudah belalap nangka langsung aja hendak ulun jarang dahulu. Tuntung baku pas nangka nih tangannya rasa bergetah benar. Jadi sebelum ulun basuh sapui dahulu tangan ulun lawan minyak lemak supaya kada bergetah lagi. Itu hanya dibasuh lawan sabun. Nah, sudah bersih lanjut hendak mengupas bawang. Nasinya nih sudah ulun padar, nangkanya sudah mamak, kundulnya sudah pina mamak. Langsung aja hendak ulun buatin niau lawan sambal yang sudah ulun belendai tadi. Jangan kada ingat dibuati perbumbuan dunia, uyah, pixin, asam, amun hendak manis tambahi gula terserah aja. Sudah masak di sini ulun hendak menyanga iwak bawal tadi. Ulun tatak 3. Nyanganya gen pakai rinjing nang hirang.